Ang di Tuhan di manogo niarion jari nauli jari nadenggan di patakok ni mata niari takok matutudi hita panggabian takok nang parhorason takok manang di hita hasangapon di nama hula-hula nama buruk raja nami raja ni hula-hula nami raja purba bison mupasahat hai masong pinggan nahok di hudulan na pinggak pas pinggak putih nama raku parbuepir firma poki bahulan pasalongan firma ko di tanah hula-hula nama boru saya luju-luju manang pangumuan raja nami marakudo doh debat tiar doh debat pankunan tiar mapanggabe tiar maparhorason untuk pahon yo puta mula jadi debata di hita nama hula-hula nama boru marakudo ringgit sitio suara nanti no mata pamarenta si pasona rohani mata raja si palas rohani nakta suri pada marakudo nang tanggo-tanggo nabulo tanggo pinggol ni hirang tanggo madihita na patutur sinua bulu si bayan nalas sinua patuturan si bayan na horas opera aja nami itu dia pasangaton nami pakhatan macam jadi mau lihat tema di kamu pamurung nami jadi jalan horas kami udah nama pas besok di masa tamu juga putih di mana merisium perbetul asa firma itu pok di bawah mereka salongan firma top di muna saya na pamoron nami berserikat luju mah nang dari pasamotan matutu pas besok di beka mudo na kuatir di depan mau lihat ma itu hatta ang tiap panggalian tiap pahorasan ma di hita na bulan guru tujuh bulan jadi pas besok di batu pamudo ring di situ soal nanti no kali sama kita ang giat ma tujuh bulan Pangin namin mo tamat dari bata. Gidulot tadi baga sa manogotor. Ipasok hatta ma diha mo kasi jamon ni tanan. Dudulu mo dapat mo litiyo. Tuturuan mahmu dapat ang baga na lawma. Laos bisok tutu di patupahamu tanggo na bolong. Ang giat matutanggo na tutu. Kita pertuturan na markuda borok. So ngoni manong borok. Jadi kami na manupum ma. Dinok pinasa pindah pasok. So dia mah hatana, so dia mah nidok ni pinggan na pinasa mo. kaya majalah horas di hamu raja nami dinamanu raja dinamani setu hami raja pergeleng muna raja pamorong muna marga siregat dina hupasat hami tu hamu pinggan nahot di hudulan na asa mamuhay mahita di ulat mamuhay di akan nauli mamuhay di akan nadinggan di ulat ta marhitai raja nami neng mahwalap hami boru muna neng parumain nami sebagai tim tua muna raja nami imah hatana imah nanidokna Kuluk mau lihat matuku sakap na sakap na udah dope mau tuh soalnya bapak tua terus ngeluhat tak jaring salku lima cukup mena sih ada apa takut tay jadi waktu itu main dorong di pasar tamu asal pasar tamu jo beda pang tubuh ini naneng salah sudah daudi sah manang dari gas ya bicara kok raja nami Kalak ka. jadi di bawah nama baru di banyak mau apa namanya fakta saya mau jalan horas saya mau bor atuh jadi nung ngapulok kami kaya dia kasakap naudi naudi na denggan mana yang harap ini mama itu baru mami mana yang parmai muna langsung naik ke udur na tutup itu bagas dorong itu harta ang giat ma di ulat tadi bagas sa manogoton magbuhay na uli magbuhay na denggan mo tarlumobi ma dinara mangdurhok kita tu bagas dorong itu harta suang soni
los uduk man mon diakka na majalo mga leong are nago so ni masuara sa kami so boras pergotiron sa kami hula muna asara makrasi makraso mahita diakka na uri gani madok mahita sulu hari horas Horas. Buhara dyan namin sa ulang ko ng mga formal namin. Duguma na po. Huwag ka mo may tolso. Kenapa lantar? Bola kiri dong. Sekali. Ini setiap bulan itu situ 5 juta nih.